kakra me call year campaign kakra my Yura Kennedy Agyapong. Inti ye to aba ni wie ya ye start campaign a ye yama NPP a me be di akire no. Afi ye ko baby na me hwɛ sɛ de osi ye ne nneoma ene na ho brase esu no a ewo president Kufo mu a me hu no Alan mu no ewo Bawumia mu. Hwɛ Ghana ye mpe obi o ye kikikiki o. Rollins kikikiki ne ye no wa ho brase o. Munche me baby a Rollins didi matem. Munche me baby a Rollins edidi asofo atem. Munche me baby a Rollins edidi ahemfo atem. Rollins mi gina na all traffic no ma directions. Rollins mi gina no watete gatemu. Esa nneoma ne to Ghana fo akoma so. JDM sabe enye se won ne betimi aye Ghana aburu so. No yeso tan okwedu ayi ni America. Pa Oma mi ye madwin se me ye adwuma ma Dr Bawumia after say ye to aba ni wie ye no honorable Kennedy Agyapong. Me kai way back okotena TV bi so ono kra de ni support ma Dr Bawumia time kra ne nyan start e ka say Dr Bawumia de oye obi anyame ene de na che NPP ena me so bra ye hwala nchemati free mu no me ye adwuma kakra me call year campaign kakra my Yura Kennedy Agyapong. Inti ye to aba ni wie ya ye start campaign a ye yama NPP a me be di akire no. Afi ye ko baby na me hwɛ sɛ de osi ye ne nneoma ene na ho brase esu no a ewo president Kufo mu a me hu no Alan mu no ewo Bawumia mu. Hwɛ Ghana ye mpe obi o ye kikikiki o. Rollins kikikiki ne ye no wa ho brase o. Munche me baby a Rollins didi matem. Munche me baby a Rollins edidi asofo atem. Munche me baby a Rollins edidi ahemfo atem. Rollins mi gina na all traffic no ma directions. Rollins mi gina no watete gatemu. Esa nneoma ne to Ghana fo akoma so. JDM sabe enye se won ne betimi aye Ghana aburu so. Papa no yeso tan okwedu ayi ni America. Ida so pretend anasa na otie no owa ho brase. Enti Ghana eye kra ye po obi owa ho brase. Obi owa abotre. Obi ananu oduru. Obi a otimi utusu asem ho kire no. Sana Ghana fope. Enti mi ko di na chi ma ye campaign 2024 no. Less than 1 year. And a major simple so a dinner one dance. Enti dear na asesa a say me free nachi. Enti me who say obi MPB a me money din. Time when I me walk your lunch mateno. Or frame me a fear. Whoa, VIP. Wouldn't na Sapa pano, Yamina did not say, what so I say lunch matin, just when I'm crabs over me. And ne or could baby. Maybe son is a papi. Na dia woka fa Yura Bawumia hon eko o ka kire me say omo primaries no nipa na support na ne boa no ti asem ni oboa no onimpa say Dr Bawumia ne benya ndi onka sentia Dr Bawumia ne yeto aba ni wia na waba enam se na wonim se ono no ye papa na wodi obi achi a okwa ontimi nka say Dr Bawumia papa sin unipa no. Ubeka se unipa ne ye papa ye nto aboma ne sin Dr Bawumia. Enti ade na wo yesa. Osa ka chem se Bawumia adwuma ne wa. Nipa na edi so no ewa bebre ni Dr Bawumia not say adwuma no ne betimi ayo. Obi apeso na ye boss. Enti baby na omudidie no. Eho ne de etia. Obi ho kra se Dr Brian Ediska beba ebesi ni so. Honorable Kennedy ebesi ni so me ofa Agyapong ebesi ni so editwum omunyina so ho nanso so me de menim se abato no wo ya adwene sa de nipa wo nyina na wadwene ne sa akọ achi ana hwe Yura eja atanya me fa ne kransi ye na onye PNC ni o no ye CPP Ebra NPP e de mehwe ni mu kwaji Yura ka
96 papa ji hu no kofa ne bae na okono wodi na chija no anya ndisi for do enti ho na Mr. Gusitano eni Obeda Samoa omukote party 2000 anya yama no 2004 second ndisi for beka se oye hoho amwa eti nkomo sesa no omude ne bae ansa anyeye 2008 sebi ompanyimfo mo nimu a na ne homfa no papa no na ne homfa no ye kura ne ye de sere no enso eja atase on de asumdwe na ope me kai se ebeka 3 days ami ato ba na ye last campaign okotsida TV3 or one of TV stations okane sem nyina wie ye osemme atamels de maye me famu de akade nyame beka afa mi TV ne hona misu because me ntoma no eso na asem no atoma koma so nanado edene comprensa sebi media manka bi da so akodwun so agu enkramudan ho me wo na meta ne uhia manka bi da eno kura na ye ni evidence yesi nanado ye tuturani ende me ka bi na me hu da eya akika ye kan ya ma ne to Ghana fo tirimu a eno nti eno o comprensa breye na de Ghana fo nim evidence wo ho me ka be si say nanado de ne any evidence o yeka so what the young crofo kra enya public e de obi ka ne yeka bi but e bi mu wo ho a omo de omu so no omo ban no ada e de am obi anim so enti say ye koto aba no a besre enye me na we na me de na we na say da bi die ye betumi agi to me to 2028 nipa ni bebre na omo pre no omo nkomodie ni se 2028 enti mi ma power nti wode ne ho be kire na ye wo yo bia ye de na kire hwe keke sa ko pre bibia o papa kra wonim o papa kroma sa o papa kra ma menyim ye wa anya ye betimi a kire yes say politics aye campaign aye mo obi nkasenti a obi but nipa ye beyi ne dia brega na fo ne de obi ani mu fa ne hu bi obeka e ho ne de party mpanyufo ntimi nshamra ma Ghana fo ti de obi ani ye beka e ya kwanti o ne yetu ye nyina de egidie ne ere akɔhye baakum ode ye etwa nsuo no ya kwa koduru yanim a ye to aso na ne nua bi gina kire wose ba bia me nua ya kwa akoduru akato ne bro no waduru no momfa ne mrechi na me starting kwa say na nye papa afi na me de papa aba keke wona wo to abajimadi keke eno de da bi adia me baba to mo wa majeje ho akwadwene ho ama madam mrs keke adia to se kwaku adia picture de ye kotobra na de chiye na wo ba ya style wo hia me say sade no kra na nye papa afi na me nya papa wo be ka we ya den e kire se bere no wato enti me sre wo mo ma bibia NDGA mo ma bibia ensuso yemu de ya ton no ye ne ko 2028 Ghana for betono ni kwa science ni fa Dr Bawumia mra number 3 mate menti no ena Esther de asha na beba Esther enchen biwa na fi biahwe adamates no common fund ne hunkro de ba ne kokoko so no but me ko Henry answer na watchi wo kra de Samira enra yeah I believe Sagana nya Mami as the first lady of the Republic. Sinukura no BBC ni kwanda wentimi ankwa juma die bia Mami ni bitimi akwa represent Ghana ama di here bia ni ensam bitimi aka o hwe the way o sikasa okano so and
one thing about Odibia. So me I felt said on Mampenye Kofo car said Ebrebia ni kandinia ihiano no. I also think say 2029 First Lady Ghana ihiano any Hajia Samira Bawumia na Mampenye nso a Ghana ihiano Alhaji Dr Bawumia. You see Keke dream maybe on you face the reality. You better not forget so I na ye can say me Henry ameti hey metimi aka say 2024 elections aye di nkugo no mentimi nka say me de na me bibia ya krogin no me yesa na ma brain me yesa na enipa no ewo mimu no be say me kire say me I don't have that enipa so no because the TBA no yeah one way or the other yeah mitia will be nice so share NPP membership even some polling station executives coordinators obi cry to me share coordinator be soccer say coordinator we intimate waba obi say coordinator we intimate waba obi say polling station we organizer we intimate obi say one quantity men waba no obi say the esi wo man yi mu no ntimento aba no so adenti na NPP for wo say ye ho abro na ya chechire entansa ni nyina na esi nipa ba kope oni na ma ye din kugu you see say kobasa na ya nya fair to Alhaji Dr Bawumia. My reasons no ebi ni say last time we share I just saw Newtown for many on Komo. And I said, say, I just saw Newtown, one of the polling stations. I just my senior high school A. Me to about B. In fact, Kiki. Ya ka say I just saw Newtown electoral area no. I just my polling station B. Ya better 90%. Near to 90%. NPP yebeti wenya 98% of the popular votes. Na se yenya enam say ye dey Alhaji Dobaniti no. Yebenya the votes from the north and the zongs. Enya kasi. Ye call share Ejusu Newtown. Just my polling station. Register ye to aba no. Ya anye 50% kra. Edipa 50% MP so mo beto aba. Enu ye baako. So out of the 50% no kra no yan say ye nya 80% no ye ka say 98 and 90 that has been a there yenya and we are saying say Ejusu zongo die Bawumia ye cremunity omunyina meto aba no emfama Bawumia. What logic is this? Say ye to ye said ye pese ye nya no ena ye kwhwe zongo ni north ama said ye pa ehon ye betimi blame say but here is the case the affected Ejusu achemadi ni ama na nkoto aba no okobole ba mboya that thing affected that person into ono so ankoto aba. Is that not the case? Eti mesre wo mo keka na simfo anto aba na we anyese na we anyese no Ghana na yete no ade affected Southern affected Northern. Okay, so reasons are me de beko akoto aba no me nua srem ni these are the same reasons no so beko de akoto naba na say me ni bonwire me say onwe for kwaso esie nimpon donaso omo say omo ankoto aba no because omo kwan enye for the first time donaso 2 polling stations ni nyina NDC fire. Okay. But the Babu Nuran Fichi Quina she asphalted. The principal street, asphalted. In fact, so Fred just so now for Anita with an Azu Kobunura. On fast appetite so crowd. On a maspat swan wakurofi. Yet Nipacro, Uncle Twaba. And you think Bawumia and I saying no. The reasons no mama yan such a yadwin we young be
The last time I think about morning show. Na ye one Saturday bi. List ankofo bi e de ma yen say e ye omu reasons nti omu anfa ankoto aba no. Na Bawumia din nim. Satam na ye call rounds. Na Bawumia din nim o. So no na ye. Okay. So mestre na yen sign enfa papa no enko. Before say Ghana ye pu nimdini enim for those be brave. Ma ye pu bi say sabri ama na di enim dia kodru baby a ye pese ye kodra. Na say am obi sha yo. Yes, I say NDC ni. I say niam am keka ye no ano. Eni ense odwitwa ne ye. So sa niam na am keka ye na ye hwan no propose yes eno ne bebo Ghana. Dr Bawumia. But there are some things I own. Keke. Say one hwe ya akoya te say o school o ya teacher ni. Topics bi wo hwa. Ye free baako ya hyehyɛ no in order says o chire we ya. Now check the next topic and sana the third one ni nyina asesa so akra no betimi ate ase. Okay. So ya baako ya mienu. Miensa na ye propose ye no. See be ya ama na boa Ghana for no. These guys omo attempt so omo ye, but I believe say omo no de bi omo de omo nsa ebe kwa akososo ne emamu a omo ntimi nye no omo nye ne ye. Nipa na o propose ye say be boa Ghana no. Me share Ghana for say ye ma ne kwa. Na Ghana for so omo twe MPP for any. If the MPP for bo modern de ne badia, they are going to put back keke. Me kuta document bi wa. MJ circulate pa. Document we circulate pa. Let's share every polling station. This is the time. Yeah. Ansana Mekosuno, the fantastic general secretary of our time. Me so the general secretary of Ghana. Ghana is general secretary no. You get it. Me reason they say, unti general secretary biawo. We have so many political parties. But a brand here no. Aya lawyer Justin Kudia Frimpong. On a time bia yeteninka. Ewo nepa or ye edeboa Ghana. Na your party and Ghana. The polling station meetings shall be held at least once every month in all polling stations, starting from November 24th, 2025. November ya wumi, and 21st. Right. Into 22nd, 23rd, 24th, 25th. 4 days from today. Polling station be your meeting. Yes, polling station for reorganization and free throw neighbor. Every form na echo. Polling station beyond all your meetings. As a polling station, right? The entire year can say about one say when I was used to youth organizer. Okay, me say Sunday every electoral area. Sunday every electoral area. No, youth meeting. Every electoral area. A youth meeting. Mitimini the hardworking committee. We say, me say yi mua binya nipa be nyame nko amene Commander Breakin. Commander who boy juma pa be bia onam bia no me chiao. Nyewo about 15 of us. Ya chiche yi mua. Ni etimi ko electoral area bia ko be bia meeting na ko so bia bi onuma ultimate recording nipa 100. One electoral area. Recording nipa baby onuma class wa ya ma. Baby a ya chance ye na mu odin pa na ye krase. Ya chance na yinsia. Afa ye kakra no na etimi ko na nimpa classroom ho correct me ma. Enti no mesre se nhihye we ya party e de agu ho no. Polling station bia no mesre bisa say polling station executives no way. Na nyame ya adomo a 24th. Ehin na ye ko ye meeting no. Starting from 24th. Ehin na ye ko ye meeting no. Na days ben eno na maybe mbe propose wa ha say eno na abem you okay ene ye be ko ye numa ko ye polling station executives elections are yan fanhye mu say to be a secretary at the polling station as ultimate troti making kind and you Harvard graduate but at least somebody who can read and write because say say the abasi ye be meetings basi ye ko na polling station secretary enti me ntro me minutes what happens bon e ba sa no a afa ni e kopo bia na secretary ma ne ba abetro secretary bayin so e bi o call legon
abofra yi ababa wo ya na sa branch akojo anything be den wo hu obehu na meet ona no na beteki a minute na yensem gu abonten enti me strengthening for say ye koye nimu no for polling station secretary there it should be a person who can read and write. At least reading and writing nya ade chinchini bia brofo no ana te ne brofo ase no atro kakra na nyina ya kenkan yakoye ne mentikeke me so say polling station level meetings no ebeboa the party pa wodwuma die bia epsd subsequently but Henry and wote neneno na medana se papa you just heard from Henry, or a former youth organizer for a year Ejuso constituency, member of the NPP communications team. Now wote neneno na quickly me call a year menko na mentwa de kakra beba ya meba Esther Sona Yera District Assembly Common Fund in sense na mahwe se bia Henry Bekwa Adamate so adanse still bijina no so ati Kivo 4-in-1 Gary soaking mix. Kivo 4-in-1 Gary soaking mix. Kona kope bi echira kwai na Gary ne muode. Gary fiti ya chile kama nkati wom miliki wom na chese sugar kakra sugar yara dodo na mo mpeni piti omwa afika kakra bi ena ewomu entimesra Kona kope eye Kivo 4-in-1 Gary soaking mix ni bi echira kwai moba ewo school Bobodia and yes 10 20 30 no wachichine na odi aguna dakem obedi sa na odin so ado aye kama ewo school mo no wanso awia mu dibi iti Kivo 4-in-1 Gary soaking mix kona kope bi akira kwan ebebo papa na chese mu carbohydrate wom protein wom noa ena ohia for the body. Now, what you know, I know what you Kivo hot pepper and swaka ho, Kivo moko show, now what you don't swaka ho na bano, enti woody garino, oh young quine will stewa, now what you a Kivo hot pepper nibi, a Kivo moko show, ningina FDF what jiatu, so dear a year, a sembia anyhow. Gasto mixture for stomach ulcer. Gasto mixture when your stomach ulcer withdraw no na gasto mixture so no Nature Medics Consult for the diabetes. Nature Medics Consult for ya almost a year Mensoplax mixture abejaso into your bar menstrual pains, menstrual disorders and any akika kahon ube here a year Mensoplax mixture. Samson a Prostaplax mixture a memedru and no your prostate enlargement and then ye a kikeka would Johnson tembema na wakakope a ye Prostaplax mixture ni biachina kwai wow na wokota washa se kwa te ho adanse die free a year drawing ho eba enti kopeni nyina ebe die wo hwa wo problem wo ho no se gasto mixture for stomach ulcer, Mensoplax mixture oba we fichiko and have a Prostaplax mixture so no and on a prostate enlargement to Johnson tentema na wapi bi akira kwai herbal shop bi abekombia wonsa beka bi pharmacy bi ano wonsa ebeka bi betumi afra ma trofo so number is 0248 77 8899 0248 77 8899. Me for information na me question check Knedus live band and then Friday me catch you say book Knedus live band in tem na bidim say bi ene omu ebenya another set edi amaudia and unti the number no ebe ma Knedus live band omu boyum wo share a year omu leader for semche said you wash band no any captain a free year no omu year juma na weekend you so the omu be busy pa but bia na just say one set ko baby no na another set so no and na baby nti bia no mo set ni bi edi amount na wo so wo de akwakoye naming ceremony no wedding ceremony a year ede de keke kan enti Knedus live band omo oboshen but baby obe from bia omo ebeba number no 0246 627418 0246 627418 and I bet me a 0242 119447 0242 119447 we bet me so a 0243 166342 0243 166342 yan to adwumade no so na yan koy entem I say
Betina Sena meka nsɛm about a year district assembly common fund no. Time wouldn't permit me nka ebia omu a nhye da nim ye bekire eye act establish a common fund ene empose de ade no esi eye adwuma, but time wouldn't permit me. But the nyina ne say every Wednesday nkomo bi abidi no ha na meka se kosi chei wa ha na 1DC Frankadu Sipuku yenya ebre ankum, but kwakoye say ye former MMDCs no any DCs ebi edi yaw ene na enkomo no o hwe the budget ka budget ye part of discussion ba ko hwe budget no na say ibi koka ye koka bi a ene MMDCs no je 35,000 na omonsu sike ko say kutu say bama DC need to so answer ye for be na akwako ye bibia ewo ho, but ene me show video bi of ye na atoshi ono and I know your district assembly common fund administrator, but in summer every Wednesday go for send mommy or can mommy ye mashime mommy ye mashime that's how you so na JDM president Otisui say obekaya the first time I meeting one-on-one was 2017 somewhere June or July. Mini share ye din ko me ka kire ne se papa me de me hu ne se abato ye a wodi nkuguo no eyesa abasa no ti hodi hwe manim e no se adai e na me se senka nyame ma woto aso a enka unhu wadofo atamfo anka de obeye bia nso enso Ghana fo ani kumbe ka se sananado ne ba ya kade obeye bidi tuni fo sa hye ni nkran ka kire ne se edru mre bi na nyame pa Ghana fo be sa afi wo de waba sa kwanya we se minya ehia Dr Bawumia ene ne ntrance da oba campaign na me di akire ma yekobi na me ka masama kire na se bi nyame ka kire no mi gidi pa se senka Dr Bawumia nya kwanya 2024 kasabe na to show ye minister enko ye minister no bi anko opera ni mate dey I want me ntwane nyada na etomre bi a ya na yese nkugo bi beba na wodi ehu ni papa se de ni patie enka enye nwanwa se maame no akodi baby sere no no kan se nye so obi kodi baby a enka ye mie se nkrofomra for contest menene ya adwene but kasa bi wo ho a wo kan wo na wo frefrensem e de ma wo akodi era Kennedy Agyapong echi na wo kan ne ma Dr Kennedy be ya nko bi ani woni asem ba wo momu be kire pusam akese e dia ene e be kire ze pusa no ye ne ekotu baaye tie ye ni makese no kra chen menu abema wo kasa wo se na ye ma friend say MMDC is 5,000 wo mo tete wo ma netimi ka bi 500 cedis 500 cedis obia jitum se ni krom DC ana MCE 3 more than esuna say me I don't know me nim say the politics o mu si ye no so ni pa ne be kan me ye hu ne ha wo no o say minka I say party unity na me bre party unity ye tira nya ye betimi anya MCE bi obedu ba bi ani kromfo be boni ntutu o be say ni tiri mo de on a say no the time o mo kan but no ni fa be kono enti enei no Satan no se ka moka ebi ko na adu nim de na atoshi yo ebi a na onim because tie na atoshi a yeso oba Ashanti region ha Monday na se Ashanti region ye serious a kedi kwan se oba because me hu ni nsem bi a waka se enye Ashanti region ko na se my running mate na Greater Accra for anto aba no 2024 because na pa ye de friend say running mate man na say ni pa we ba Ashanti region say obeju vote akomo obi a na mu kosia no na menya sure say ye reckon Japan me man running mate
because me say nsuo mienu sa de nkenyi na atoshi nanum kasa kora anye de na atoshi nanum kasa enye de se mi say mi huna na me raho se mi huna atoshi a na me raho ye nyina papa nyame mfa ne kransi former Tafo MP maybe nkomo bi oni mi define ho a me ntumi nka ne ha alleged you kan ko papa ne dwene ya we papa no te ne yare yese na ati ni wu na atoshi ade ode ye no ho adwendwene ene ma ni wu ya wo pese obedi NPP anim. But sir enko madam Boche kra resign hold on Boche yeah na sometimes o pese wo ye din ankrofo ma anye din dan Boche wo allege court a wo sisi ye nyina DCBA ni wa woni mo ho hwe ni nyina yesi wukunu allegedly ene sisi ye. Oh yes, oh yeah. Oti hwa na abeji asase kwai be fa so esi even street bulbs oh hwa na odi aba ye po bi a wadi party ye wu ama ya ko opposition a eye wo na atoshi Dr Bawumia na pamfo ni mpanyimfo wo mo nanyame asese woni wo machi. But allegedly, more yo because they could be okay. But that's what I'm told from a year MMDCs. No, so allegedly, assembly regional blocks now who figure your man where feeder roads be never crown the benina. Not just a contract. No, contract be anyhow. Minimum other region. DC, but Santa region there. Contract be anywhere na omunimo. Ebu okromo mo ye adwuma no kra this is an MC no nim no obe wan se wahase o senka kroni de de tete ye asante no anka ahemfu nyina bebem yeah be wan start work ukra wonim contractor no enti bia wo krom na wotim no obetimi ba honorable na say adwuma we de nke betimi aye ena makofa hoho eno ane obu on so zibo obi kra minim o Natoshi allege biem entomani adia NDC for chair omo de fia da nwumre wa pyramid bani hu bie dia wokoto na we na mi bisa say sani position no na adu ne create man na mse da bi na wo hodada enam se na de na ye hu se obi ama ni minister ho a kire ne saada age se Natoshi na menim say ni ho ni way administrator act of a act is 455 a parliament act of a drama na woni de ne ho ye nti bi da enti na menim say wo ho me de menim say de point ye bia na ado ye omo say wo ho na menim say kwan of so a wonya atumi a otimi ye powerful say minister ni nya ni pakitwa o enye keke ni ye ni minister enye Henry honorable Dan Kwaku Betwe edi etumi no nya ne sa o se woni Dr Bawumia na ye adwuma Dr Bawumia na fa na adwuma doctor na fa na adwuma on kan cheme but is engrofo so adwuma ya na kwakwa yi napko mo se napko okay na wo yi office Dr Bawumia office ona na etuaka ono na otuaka na atoshi yo bi osenko kana no tu no ntumi so nkana no ntum nti obeka nsem ni se ya asoba ye di djubedie se ashonsa ba este mo yo de bia ye sorry a ni ye bompa ye se ma ye ma kwanya no musunya amemoni mu chefa wum na mani bi ho ade omu kwhye ba bia nsem hu se na atoshi dia sa na omu ye bede na ya kono se ye fo obi mra 85% reserve fund na 15 mom e sanefo oman chichire ye the district na chichire oman yo MPDA so no timra hye bedwam e hyemra e chire dwuma nyina ye district no ne sa wo ma district no hu hia ni sei enne sika mo se na wo ho ena NDC abefa edi tuaka na wo ho na mo de yere na wo ho a na mo de yede
say what assembly now no the chemicals bro my bro Wellington boots my bro assembly be ho so yes adema no yes tia ayusu kra oh now why ni nyina na atoshi wo na waye na ye wi a wa benya akukoduro ya no mu feel say ye nua mo delegates o ma dwene wo fom eno so ka say wi ya na nkrofo yi na no video na obo ye no na o shika say wi ye delegates eyi na no na wo watimi ama party akwa ahohiahia mu sei party me sekura Krobia political party no ya na di optabua pa ye MMDCs no na ye die na atoshi adaroma ombedane asansa fo ena sai sika ni nyina so ewei wono kranye me wonwa se siko na mfre ni bie be me wonwa sa maame no eje so mfre ni bie Debbie, what to say? Jai, yes, Jai. I said, what to say? I boss on. I say, a friend. Debbie, don't know Tiakunya no suno. Well, yes, Jai. I say, a friend. Debbie, so went to me and friend. Debbie, Jai and people need their life. Bia East. Na MP or ye NDC MP, and I know it's Bia East. Did you cry the Richard Agyapong? This new and yen data or no hold man on so air park yan. What him say na tochi ebo modia allegedly a resource so Richard Agyapong. I'm a koya kasa we say na ba public I'm a yen candidate or no feel say KBA this year they no ye DC when one this year Bia East when one you can imagine and this if one move a benefit to the detriment of to me what you so akoya galam say now obi esesa wo friend hwe ni nsemuti wo no munya wundumi no omra o omunya no omra wo maami we de wonni ho kwan bia sa wo kasa region a wo be mu no so ye region a wo say enam say ye de napo ya ha o napo okay, because of Ashanti region and then the modern bo and I will say any Ashanti region kwan as I say the maye na ye Kennedy a promise so the bema but oh baha abe kasa abe pe vote oh baha abe kasa abe pe vote enne kokoshia Erika Sibe unim no Sibe kwada so municipal chief is okay yeah yo who's a nice man Sibe no kototo they no kwada so friends fane kototo ne ho ni nyina ye na atohia enti kromo ha oba no this ukra na MCU kro betimi akohia na atoshi ana mu kohia na mu misa no mpa mi entie. But honestly, in conclusion, the local governance, idea ba kwa bush require faswa local governance by na near shese idea no be from who ye na to be enya so faso. But NPP a holiday for the 8 years no, I think say Angoye. Truth be told, Angoye. I think so what's now so 8 years old. So what's now so na ye na to na me baby na to nya sa power no. E ho na me hwehwe. Obe gina wo suba wo dan na di no. Obe gina delegates ani. Suba bone kra de pacho. Esther you suba bone. No say you suba bone. As party ya you. Na wo mamu MMDC is kwa ahukire mu say ya suba pa. Enam se enye nti wakogina delegate anim se on Dr Bawumia na yeye. Me bisa ne say doctor ne fa na djuma. Lete na ye de man no doctor na de man no. Ena wo de koye adwuma wo ho. Ehe fra no ni hia. Ade a wo ye no. A wo baby akoye ka be so ko say doctor na ne ye adwuma no. On e fa wo adwuma. Time a wo de contract no alleged ma wo kunu no. Ukobo doctor amane. Time a wo decide say o musika wo fa nko no. Ebi okobo doctor amane no se fa ba oku.
Mr. Lati Fabano for contract ni na me to nya me so okunu da o okun okun minim do no mo bi kura wu that be eno there eno there fambem wedding no it was a wedding wedding na wedding na say debi na say ya how many years 20 years debi 20 so the end na say but contract or the debi eno there be okun or your businessman Mr. Lati didn't you Lati yeah, but on a more serious note, budget statement buy sir Mate and this near more 35,000 it comes with mixed reactions. Yes, over to me kana ya sasa sikani na kwa kuma but yenye this is no maybe don't wanna kasa behind the scenes. In fact, NPP me say be afraid this is don't wanna platforms were most in deprived areas no from her own to member ma also hotel district to see a DC there the trimoding because they won't want to car see nothing is happening. What hold my procurement now the way back so the American agrochemicals be who had the ababe godum now the procurement no ABB our procure to no procurement yes so ababe go this you baby say no say dey we here ahaya sa de ba we say ewa ha wo so say DC na the team odd ending enti menu de anya say ye ka maka say enya candidate odi na chi anase bi ya da bi but say ensem ena ye ka ye lose ya grassroots no MPP for team more the MPP for team more the nyina no na sika enko DC nche when the 5,000 cities ema wo say wo nko akradi na obi antwetwenwa sika no krenzo now yeah no honorable who expect this honorable chebe ebia 500 honorable chebe 1,000 see can you so bounce DC trimode and when na toshi am command dion coming South DC would the NPP DC or MCB bisaro so not ya koya no so ebia na chese adamates baby to say ke every hey na baby no e koyi robon baby hold ma shini o robon so DC do be mo bo papa why container be si o na truth be told who say baby hold ma we ya obi oya small scale mining be that baby what baby ha say be how your businessman minus he be crana or you the legally now honorable they say kutu say bam now so there na baby she do you what the be ma na so the banchi this be esi for ma to say ai wait there what worry Harry boy yo but na you be correct wrongs no you bomb pie because it be CB one show now mpo atori obi timi go kabi ma o but eno ni ya na ye me ya say ya de ka we dey answer Henry bebe won na nke say na do do ba bia na nka say ne o such o changing go for bi kakra aka say change na mpo atori na o shit nipa na o pa appointment obi go kabi ma o Harry na board robonsi mini asile wa hedai me say krone nra me course no mini asile o ya de yes o ya de papa container bin si na no makoko ho akwaje kakra share robonso de obre na say we say ya beto abade ye district assembly near friends simple district files so say this is nobody be come once now to say of forward the car na the car no problem to me use car no problem to me use on the taxi then na another year by and from 2018 2019 na sa cars bi no so akese no e baye till the moment I bet tenemu no dey cash no so I say no so but on a more serious note the woman now can I say no say I remember the first time meeting communicators in fact me also you were there RCC one maybe on as I say oh dear dance for large Dr Bawumia ho sa time me Alan
Bitu nyina ma ho no. Wo dia dance. No running mate. Oh, ne pie free man oboa. Pie free man ho. Me so oboa. Na fi dem why din na poyanda be hwe me wo de wo. Na am say me sen. Asemu baby Dr. Amudu Bawumia suku a okoye nwoma sua nwoma na onim so kanokre ni bibia de dana kwan. So the same woman told us, he told communicators they na asesa less than 1 year. Sometimes and may be a koswa mama yenhu na yemfa ne bi ntoto ne bi ho ne yenhwansa ne ma timi influence decisions bi ankofo bi eteki ba me dem me for say 2024 before election 2023 eco primaries so be gina kofo anim ka sasem we nyina na nipa na da so party ni mu a then mestre say edru me bia yenhwe and again if obi koka say one Dr. Mamudu Bawumia ye ejuma no sesen because I think say probably bia she means say after primaries you know yeah call rounds in the on any ejuma but obi answer himself for the first time. Dr. Mamudu Bawumia campaign was year with Ghana you nya candidate we am yes campaign bi da every constituency yeah obviously be 2 times 3 times ebi see that me kai to ye be call 2016 elections na na do dan ko egu fado just wa ma ho because ye de niam to tun se ne ani na fo se wo ye gu so aye adwuma so ati ase nya be bia na otimi call ye okay but Dr. Mamudu Bawumia I just about twice okay it is only ye adwuma na ye sen and sometimes say unya bie wa no na on polling station for kasa ho yeah keke one day I just polling station executive some we meeting say one electoral area meeting I may invite you ube share intellectuals etima ebi ye professors me can say yeah be 20 it was 2016 elections na yes na me one of the trainers na me drew a chan chrome say me ko trainee polling station or be man in polling station na Dr. Dujenfi me lecturer at University of Education no team me professor Kyoko ezuzu team you get it and you say who committee such persons now you think say obetimi aka bibia nipa no o kawie ya no aka cho say na say local government enye under the office of the vice president. So this is way a known idea. Say obi administrator this assembly common funder only local government minister and a year juma that ministry and vice president as it yeah and the burden kasa asemu ya and vice president say ye na honorable Ambrose Derry interior minister akogina baby no so no de one Dr. Mamudu Bawumia eye juma directly memeje because interior ministry no and as a police council anya bibia Dr. Bawumia no ye chairman of the police council and being a chairman of the police council on no time and a who infidie ni adia police for once kan ya no mo di adwuma so woni ne ya o ye adwuma e wo e kwan ben so you see let us project our candidates enya bibia sami ame of akwamusu oba asotwa nyame of akwamusu no na ye honorable Ken the campaign manager say oni na chibi oh sir oh yes it's all way I just me say hwetwem mesa hwetwem but only honorable Ken chibi the campaign manager abia no ko so no e say and maintain me of anu asem da so akotena bia o say okra wonim so akotena this is the way to go saying na was penny for a behavior na ya ba no ye di akire enya bone enipa num no de ope bia obetimi edi nachi nipa num no apeke form de ope bia obetimi edi nachi but ya yen kai basere fo nyo ba wo no ye billionaire serious sika die sometimes serious sika keke elections oh but ne o ka when sorry Henry o ka
allegedly ni ko no the contract be call now so yeah sika ofi connect me na free flat what's it jam na free flat na to shi na see na say na to shi no campaign on flat na to shi flat na 4 pay flat time na we ka say and somebody been to flat time dey na kai aja kan ko na kai bi e be ka say flat time no ko na nye flat time these things and some way on say the baby can and can news Pase free na atoshi. Why was on as atata? Esther. No overruled. I think say we should look beyond Sanyama. Not yanka better man Juma Alan. You better candidate from Mudi. The same thing. Dr. Amudu Bawumia. Me say 2 hours no. So the maye say yenka Bawumia ho asemo. Obedient me frem. Time no ensu yen impo. Time no ensu yen. Esa what you say. A time ben out say police for pa yetimi am helicopters aye adwuma de ebo. Time ben out say police for see about 660 pickups. Abai Baku. That time no who was the chairman of the police council? Dr. Bawumia. Time ben a police for who say so yen koye nim na yen hu say yen komana ye di no yes say you be beba be fra mu ni ade mestre police station executives munim de munyen from soda me no dia mo fo se mo de ne ba e be boa no mo ankasa munim dada ye backgrounds you tell us mo ka say na bone be na papa no nko a ya ya mo bi mienu ni ama obi miensa no nko ade nka ye be ma no ba akope ana what ya want to say wanyini abro so say ana say want to say ne ho dodo no these things enim okay etikeke me de no de me I for say ye money ben emum mo obi nko gina ba bi nko ka say me papa no aye adwuma na sei kire mu ye wa ya no amama nka ma asem ya wo say o ka system ne na ye adwuma e fa hen wo office na danko ekufa do bo di de ma wa na yemu adwuma na ana say campaign time bia you had access to the man na on the year adwuma na ana say wo kire ma because me am ye Henry no if you tell me say administrator district assembly common fund there one vice president in a year adwuma nya no credit and you only vice president even so okay say only finance minister cry na year juma ebum cry there at least bibia no you have to report to the vice president. You don't report to the vice president. It is another mom so yen revise na yen hunya ye pa benti and then obi abeti yes district assembly administrator no yes ya ma ye adwuma wo cry there wo no committees ni wa de nyina president on ka ho onim bi empanyifo anu omo ye adwuma kra won ka bi eti misiro we no ye nhwe na ye nye se na make say interior kra na be ka ase ya ana finance minister na be ka bi se ya at least no de na say bia bia na ye papa Alan Ewei trades and be ka bi se ya at least and there o tanasia o de enema betoto ne ma hu say probably na omuye adwuma kakra ebum amano etimi aboa enti we dey mesre mate ye beko edibako adamates aka kakra na ya sorry but ye de behwe adamates bidim ye best abepeso obeka bio bidim de Henry super pese obeka the week in sempi na aba se budget to se galamse obidim ba bia omo edibefa no de kakra aka do omo ade aka omo nsebo pese omo eka but the yaka asem da wie ye nyida ne se hwe me to me baby
na ade won say campaign no me cool we allow we allow for other matters obi beba brian fu bi eba ha be neat campaign oko me say platform yi so kra no e bia wo na eno abekai e bia wo na wo di ba Kennedy fu bi to me baso no mo eko yi ni mom but say ye tie ba bi ye pickling campaign na wo no ye hwe ne ye tene DC se ka based on the last year district assembly files na ye na ye hunie ma ekoso yes MPP ye juma ye ba kakra ekoi kra no hwe adwuma NPP ye no omam ha kakra ekoi no ye yikra na chese bi no kra bo ho adwurum nti omunya asasika ya ene NDC fwenya ya bapem de ye hu hwe so 2 quarters no sika kutu sebam na chese NPP imagine na toshi anya 85% reserve fund no am for 15% am bra assemblies no eno jadi nyina mu ma wo DC WMC eno de ye adwuma no mo award contracts na bibia koso wo this ka kra be Philippa etise ne wo so DC and DC is no kwa ye hu dodo na ye ko opposition ye hu this is not to na your time omo ye mo bododo but anyom na atoshi na ama abadesa uhu DC ebia watukwan ko ye na yi kakra emu oya enti eno no so do ba now be nsem bia chese ehu sanye sa na tie de emu bia baba bonte ya ka kire no de ye keep quiet kra enti me ka kire NPP fo na atoshi e ba ha mande ni se ye region ya dwene ye se NPP etwa ye gya no ni nyina na atoshi senke baye na district no oma o musika de ye adwuma enke ye behu NPP nsa no adwuma wo district obedi say so kwaye adwuma wo so enam say oni buo ema DC nti oni DC ni ahemfo amadwene ho enhu district ne hawo eno de sese ye de ba e de aba ye wo mesin fo wo ho ye wo adwuma ye fo bebre wo ye district ni mu a senka na atoshi e ma sika no baye e na ye de ye adwuma enka ye party fo ne Ghana fo e wo Ashanti region ye district no ko mbe hu MPP so mfa so enti sama mi so oba ha Monday abehia mu a be kra ka monsan no party for said the nipa over 500,000 and to abanua omubufu ise abaye toma NPP or region ha enye som mpuntujuma na ehu ye no enye na nadu na atoshi esanse ote hwa na ne kunu kwada so yom besi ye court ma ye this I'm saying ni hu hwio ohu ya na abesi ahye ho what you say enti ye bre ene ya mani hu na judges there you know see party in our contract enti kwada so pass ye bisa ye say e die be pa na ye panga ye court kwada nobody na ehu here but say sifo tie me say say o say ye wo yeah baby obu needs enti sama mi na eba ha Monday so obehia mo abeka kire mo say mo delegates amure fi asem mo eso etu ahene si ahene fo a mo de ade mo enya mo ya ma mi na eba behia mo Monday misre Ghana ne chichire amanyoku eti me chichire Ghana NPP hwe NDC baye mejitum say aburu boto ani etono 350 to 400 and na etono 250 to 350 koko bisa womo yento dollar ya omo say ye 10 cedis media mi ko pe bi me anya bi o bank me frɛ obi wa adum ena o ma mi bi de kra obi nioma wo e friend say Turkey minya no 14 plus ene ya yese ya $10 so dey fan say 10 no cry ya adwuma e dey na aba form me NPP wo ho me fa car free apre eba santasia na ye 350 pesos e da so yes dokona na ye 7 cedis na omode to abetu ye no dokona so ye 7 cedis enti budget na omu ready ka honsem no Ghana for ye nya ho empopoye no
ene matise nkrofo kikai ene NDC for baye ene omo de 20,000 akoma constituency bia so omo nche 20,000 wo cha abenya sei omo che no obi de kura nu 100 cedis na se party ni ya manyoku a edwene Ghana ho pa brabo a enkasa 20,000 no so what the time say a year say what the time say 4 years say come betimi dia ye bibi ama constituency no ama ayemfa so dia ma omo see de be ma omo 20,000 a month no and omo de pay car bi kra ma constituency na enkanya say 20,000 okoji a wo be che no 50 Ghana ne 100 Ghana no when your party or NPP party ye na etimi bu man ye ntwantro asem no kra ne yeka na do kan ye kan free education oba ya no ye even though na NPP for be cry against it say mre na ode ye no enye mre beboa eso gina ne mudie mu 24-hour economy na kosi sei enkukwe mate so minister no ene yenya po nya ho asem na wo minister so how say bibia be here no agro wonani so wahu nti mesra party for Brian Agyapong Kennedy omo nipa nan ni nyina ka Dr Bawumia ho nyina no obi abetimi aye leader na de obetumi agetumi 2028 no Dr Bawumia se Dr Bawumia bedi wie no okwa na se obi fufuro ne bebo so o ma bi ne beba asem bi ani ho na me de meka kire obi ase amamuo enye sikani ne edibu amamuo enye de owa japade ne edibu amamuo eye de owo nimdie no owo nyansa no owo adwene no what brand ho ase nipa betimi etunefo saade ni nyina so doctor na menwom ketua bi ye Bawumia wenya so ni mu ye Bawumia wenya so ni mu ye so ni mu ye oni papa ho na o NPP delegates Bawumia wenya mu so ni mu ye so Dada Juman is here o kokwa Esther Bekume Harry me nya sure say betimi afaade fufu I be benfa be allow be 5 minutes okay 5 minutes yeah the ade ba 20th November 2025 5:12 p.m. armed miners hold 5 forest reserves hostage. Ghana Institute of Foresters reveal. Say there amount for say omutu galamse ase. But say the mpanimfo na nkase ya pass sojafo. Ena omo bo omo de ho ban na. They say constitution no a review ikasi ebitimi aye adwuma wo forest reserves mu na mahamba bai wa betu agu enne the story came today 20th November 2025 enra sana 21st enra nti esi say there forest reserves no a yesi yi mra no every hono asrafo am ya soja for right asrafo ena ebo ban na mpanimfo bi edigala eseyin su ne kwaye ne asase na o ye so ye mining kakran ne de ya say ye do nsara abo anwa mu ne de afa wano a o se omo boa o se o ye mining enya ne kro mo no mu di na kese enti miners esremo mo sorry njina na mo hu se de e kone de but minti min nya sa di we wo ho 219 billion and a GDP NDC at the NPP 219 billion GDP NDC NPP. In the first 2017 ye inherited ye free hono ye di over 1 trillion omo budget koti over 1 trillion inti say o papa abobra wo ye gu ho now papa no e bia for one reason or the other because men are not kwakudia ebu akwa
ɔre me na yɛ agyamfo a ɔmo se kwaku yes e bia kakra na ye pego de kwa mbefa so amobedi ne de ye hu ba ye de ye kire kom de agum ho nti e bia MPP kire kom no adi gu Ghana fo ho ne nkiri ma ho nti ma beto nam so we ne ye nsesa ne ye mfa nkodwom ye nkoje dollar mfa mehye ye economy ni mu na ye dollar ne ye stable kakra mu susu ndwomo num na je besie susu dwawo num NDC for mu susu ndwomo num. Me, I'm hoping, me Ghana ni, I'm hoping senka 1 year, 2 years, 3 years. Nanka eniema no say dollar no 11 hours. Now they are quoting 11. Say 11 Bank of Ghana. It's our interbank rate. 11 and can cost 11. Na yenya hunsun so kwaku me say 11 no. One unya binto. The ya no. Ombe quote sa figure we. But unya binto. Okay, etosumienu se the moment enka dollar no so bete no e wo se niema bo e ba fom aye ba ha mo de ma ye me numui na na do dan kwa kufu ado time de to no sa na tie o baby kura to tum because of say nkane abo kosoro enkane abo e kosoro nti baby atoto o munsuom ebo no eso nteye bada bia na e betrase a amka se oh the moment a dollar be from Ghana ye be bia e kokra bia the dollar na e kokra enti wo se niema so te eniema so nte so it tells you say we camouflage but me I believe say sabre ya ye drum kwakumede ma no si no mami kan chere me party mpeni for mo didi candidates ni na chi say sell your candidate me kwa menya ho enka national executives and national council enfa communique bi mra say se me na me no wo contest no na me se me be campaign me modin eni kwa se me din me o kwa o kasa wo kan nyina no ma me din mem me so me kwa me kasa me ka bia ni kwa se odin e bia no boni dia bona baso ya bi obon dia bona eno na de sa na em e ba because onya ka ba kwa na si titani so be ka bia kire o ena de no bia nso nim se Dr Chitafo no edoso bebri in the moment abeka back you get about 1,000 people responding to one statement ai bia o maye entu be sha e be kakra no na Dr Chitafo de omo kan na aba bebre no bi fo say eh adan obi attack obi enya attack obi into me show se yes se wo de edian ne ko ya de so tro eja okwan kokromoti ekwa yi a ya de so tro ene eja okwan mesre mo amudi nkofo achi ye basrefo nyumo se asem bi ameka ade bi ameye esese me bisa se be Yesu fe ana yemfa no ntu etrim yenwu se asem bi ameka esese me bisa se 2028 ebe ye MPP fo ne Ghana fo fe ana o kan ne 2028 Ghana ni bebi saw ofo saw de wakawi these things almost church ogu we Bawumia de o mbeka fa no wiase nyina makawi ensem be no mon kan fa Bawumia ho entina dia kan se me ne kwakwahia ye incoming regional organizer o say kwakwa ba incoming regional organizer oh okay o say when you kan kire kwakwa kan kire me o de ate so say adwuma no ebi didi bi achi didi hia ne pa no se ebeyi ye flag bearer no awie ansana ne de no band incoming regional organizer commander Dennis Kwakwa youth organizers nyona de ko oye regional youth organizer no in fact youth organizers you say ye adwuma ankasa oye adwuma brown say man must eat it we ye adwuma nyina ya bre no won ya bre pa no o say Yakobu Kinoda munyina mo meda ho na mo nyojo mo ho na mo nidi bibianka ho yo wa ye adwuma bre no bibianka ho da say bibianka ho aduane ade odi show num bibianka ho say o dad jo ho abo esia aduane a odi show ya san dia ma so what you say etino na ma o pie youth organizer pie so for ya adwuma
na o ɔyɛ no ho pie so wɔ kɔyɛ adwuma na bibi anka na yɛ na ne adidie ɛna ne adidie ɛna na ɛkɔ so ɛnya asɛm ketewa kwaku enti ma menkyia commander ebi obi a ma menkyia no